Imana ishimwe kuitajya itererana abayizera ujayigana arusha remerewe iyo imuruhura. Imana ishimwe kuitajya itererana abayizera ujayigana arusha remerewe iyo imuruhura. Imana ishimwe kuitajya itererana abayizera ujayigana arusha remerewe iyo imuruhura. Yatweretse urukundo rwayo, yatweretse urukundo rwayo rwinshi, umunsi yemera gutanga umwana wayo. Aramanuka apfa ku bwacu, nta wundi uwo ni Yesu. Yatweretse urukundo rwayo rwinshi, umunsi yemera gutanga umwana wayo. Aramanuka apfa ku bwacu, nta wundi uwo ni Yesu. Yatweretse urukundo rwayo rwinshi, umunsi yemera gutanga umwana wayo. Aramanuka apfa ku bwacu, nta wundi uwo ni Yesu. Niwe ndirimbo ibihe byose, niwe umara inyota barusha bamugana. Araganje niwe data tuzahora dushima. Niwe ndirimbo ibihe byose, niwe umara inyota barusha bamugana. Araganje niwe data tuzahora dushima. Araganje niwe data tuzahora dushima. Araganje niwe data tuzahora dushima. Iyo dutabaje ni utabara, dusenze ni utumva, twiheje ni
saba Imana ibagirire neza. Twese duhaguruke turirimbe, nzagaruka none kubabwira byinshi ku bwangenganye. Nukuri nimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twatekereje ntakubiswe n'Imana Data, kandi yazize ibyaha byacu. Ukuri nimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twatekereje yuko yakubiswe n'Imana Data, kandi yazize ibyaha byacu. Abababaye bose genda ubabwire Yesu, abari mu ntambara cyangwa bageragezwa, irimba mu misozi inkuru nziza, kuko Yesu ashobora kubakiza, kuko Yesu. Twese nukuri nimba zacu, nukuri nimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu